Sandra Mayama. Amatanga Chema Toleafoa. Ana Alofa Akot. Ana Maria Eni. Ana Raisa Ajing. Precia Leo. Caroline Aliong. Cecilia Teresa. Cecilia Josefa. Crisonia Tupo. Christy Talamaivao. Clarissa Beth Chani. Dalia Alailua. Da Vinci Signorita Sophia Conrad. Diane Tuilulu. Divine Simi. Elisabetta Yatza. Ervanitsu Evale Vitale. Epifania Passi. Estafine Anderson. Fangangalo Matailinga. Faalanu Ailepatsa. Faamanu Fainu.
Palace Towers, Fotumanaya Melisea, Fowina Stanley, Fualole Ashu, Fuamanu Mataafa, Ngalurina Solinuu, Genesis Raki, Genevieve Maletino, Georgiana Sio, Gloria Leitu, Gloria Stella Sebastiano, Grace Leao Pepe, Ilana Caffarelli, Ianvet Saupau, Jamira Suhal Sawas, Jasmine Tapumanaya, Julie Tuimaune, Catalina Nelson Salvao, Katrina Samuelu, Laloanea Une, Leotina Neria, Leslie Teo, Leute Agnes Paulo, Loimata Apaula Mataia, Losehina Tsupufia,
Municipale. Maria Margarita Stanley. Mary Endo. Marianne Tofa. Mary Pierre Leipin. Marina Melnia Langaya. Miracle Lefevist. Miracle Satano. Miracle Joy Tevanga. Miracle Tale Fililangi on the side. Moani Fotosa Moa Matatia. Molisa Rinetti Evalu. Mona Lisa Aimasu. Naomi Mikaeli. Ofeira Sangatsu. Petra Stewart. Praise Rimoni. Precious Matau. Pualena Paunin.
Punua Temi Mawalaivau. Rachel Selmantafa. Reina Salivao. Regina Elizabeth Tyro. Rita Timmy. Rosalina Justino. Rosemary Tauti. Roslyn Tufunga. Salamasina Tiotio. Saufua Suluape. Sawi Matangi Tateo. Scholastica Celestila. Sei Rosa Ipuniu. Seramawana Sione. Shanaline Maisa. Celia Matulino. Sinaletuna Luatua. Suemalo le Fasaula Taylor. Sioko Wasi. Talilangi Seao Lo Malo Eli.
Telesia Antonio, Teresa Sanelli, Sila Fainga Falanai, Sofa Mamao Leti, Tota Sunias, Tuanaina Fuimaono, Tupou Ahomi Tuifua, Vayatarina Matangi, Vaitutu Shira JJ, Veronica Lesem, Veronica Pelenazzo, Pulase Maria Ott, Fitumorina Tiale Ainga,
Siapu Pans. Cesarina Ula. Miracle Joy Lothix. Sila Fainga Falanai. Lotto lali. Lotto. Lotto Sauni. Julie Tui Maunei. Malanganga fa alo fa fitai.
Suafol tama malealo maleanganga pa ia. Ia fatasi le lima oto. Se olofa Maria o tumu o el kalsia o yato eleli. Pa yato ilo walo e a fio mai. E whapa ia ma whamanuia le nei taulanga i le anganga whaafitai e whai e le anganga ke lisiano e whono ai sangata Maria e Vaimoso le atua whaafetai le atua whaamalo ua sao whaalalelei i mea mana ia uma na tiu whaamatala o aile laumua o sangata Maria i Vaimoso. A fio maila ua fionga le tamapule, patele Mikaele, a fio mai oe, lo uso atau ia patele Yose, fio mai patele Andrew, tamapule, tamaita ia le maunga. Le vase e luo ti a kono, i lungo le santuario a fio mai. A fio mai le paia o aunga whapae le langi. Le vasengo tamaita isa. Maliu mai a fio mai su mai tala mai ao. Le loa loa ma le lasi lasi o matua. Lau a fionga le tamaita i pule. Ma lo sua pule. Ma malu le ainga whaia onga. Fio mai maliu mai. Le au whai waso le lua o lua wha. You look beautiful. A fio mai le lau mua. E mi mitai le tātou puleanga wha ake pikopo. Sa moa apia. I o mai la ia. Tātou mua ia mua o patia pata ma tau whono. Whai atu i le atua. Awoi wa mana ia le lua o lua wha e matalasi ma matangofie ono lau ma au ma lau foa. Le au whainga luenga le atua e so se whata whai taulanga le vasenga o wha le tua ma liu mai a fio mai. A mata le tātou sauninga whawhitai e iai lava taimi na le ato ai, na le so ai lo tātou titi, le anga ele tātou au au nanga, whai atu lo tātou matai e whamangalo o e ma, a vea i tātou umalava, masuli o ana sākala me tapa ia.
o le aso tātou leanga, o le aso tātou palapalama elelea, na maualo tātou ai, tā whāta lo tātou whamoemoe, ina ua manu malo ke liso, i le la au o le koluse. Ia alofa mai a te tātou le tua e o, whamangalo tātou mai a tātou angasala, ma tai tātou i le ola e whavavau. Ko wafu ai ana. O le vinga e le tuai mea o pito alu ngā. Ia tātou tatalo. Le atuai ma le tamao whaamanuianga uma. Mātou te whaftai ate o ea wā oe le punaanga. O melelei uma wa tupu le laumua o sangata maria. Wea o ina I mātou ina ia mātou whaelo atu pēa. Le tele o lauanga lofa, le tele o lauanga lelei. Mātou te whaia le nei taulanga whaftai. Malo mātou loto atoa, malo mātou loto fia fia. O la mātou o le ngalea, ono ke li solo mātou ali.
O le folafolanga, ma le tusi a le perofeta o Isaia. O le matua, o lo lava nuu I lātou, o le whanau e le pepelu. O te vivi'i I le alofa o le ali'i, o vi inga o le ali'i, e tusa ma mea uma ua foa I mai a le ali'i I a te I tātou. Ma lona ngalelei te le lava I le a inga o Israelu. Wana foa I mai a te I lātou, e tusa ma lona alofa muti muti vale. E tusa fo'i ma le tele o lona alofa. A wana fetalai o ia, o lo ulava nuu I lātou, o le whanau e le pepelu. Na whai fo'i o ia mo lātou whaola. O lātou puapuanga umo, na le whai ai o ia mo lātou fili. Na whaola ina I lātou e le angelu mai o na luma, na ia whatau ina I lātou I lona alofa ma lona ngalilei. Na ia si itia I lātou, ma ave ia I lātou I aso uma ana mua. O le upu a le ali'i. Lea tua e whātai. Oh
The reading is taken from the letter of St. Paul to the Colossians. Put on then, as God chosen ones, holy and beloved, heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving one another. If one has a grievance against another, as Lord has forgiven you. And overall, this put on love, that is the bond of perfection. And let the peace of Christ control your hearts, the peace into which you call the body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. The word of the Lord. Thanks be to God. Ia fale ata fola la upo tama male alo male nganga paia. The Almighty has done good things to us, and holy is his name. Eva tasile ma auto. Ole folanga, ole tala leina tusia e Luka. Ole matua, ua vivi atu lo loto i le li. Ua oli foi lo wanganga i le atua lo faola. Ua tulai Maria i ia o naso, ua whaatele vave atu i le atu maunga, i le tasi a ai o Yuta. Ua ulu atu foi o ia i le fale o Sakaria, ma alofa atu i a Elisapeta. Ua whalongo mai Elisapeta i le alofa o Maria, o na oso ai lea o le tama i lona manava. Ua whatu muina fo i Elisapeta i le anganga pa ia. Ua langa ia ua leo tele ua whapea mai. Amu ia oe i whawhine uma. Amu ia fo i le a whana umai i a te oe. Pe whape whea fo i le nei mea. Ina ua sau le tina o lo wali i a te au nei. Whauta foi ua o mai le leo o lo alofa i au talinga. O na oso ai leo le tama i lo manawa male oli. E manuia foi le whawhine e talitonu. E taunu mea ua feta lai mai ai le ali i a te ia. O na whaiane leo Maria. Ua vivi atu lo loto i le ali. Ua oli foi lo wanganga i le atua lo faola. Awa ua sila mai o ia i lana au na whawhine, ua wha maulaloina. Awa e amata mai nei o na wha amuia mai i a te au o tupulanga uma. Awa o le ona le mana ua whaia e ia mea silisili mo au. E pa ia foi lona suafa. O lona alofa foi i e matatau i a te ia, e au tupulanga lavalea. Wa ia whaalia le malosi i lona ao. Ua whata ape ina e ia o e wha maualunga i manatu o lato loto. Ua tule ifo e ali e ia o ali ina i o lato nofo ali.
a ua whaeaina e ia o e wha maulalo. Ua whangaina e ia I mea lelei e sa fia ai, a o e maumea ua aufu o ina atu e ia. Ua fesoa soani o ia I lana au auna o Israelu. Ina ua mana tualo na alofa ia Aperamo, ma ana whanau e whavavau. E pei o na whetalai mai o ia I o tātou tamā. Ole tala lelei ale ali. Thank you. Last month nga o mai ile official po kalame ole aso ngei. Awa laki ko e lako yana e wha manga ko aku ngalo umakala nga whai. Ngalo. Au kikilo kulo le evangelia. Pak boi kai manga ia le evangelia vivi ilo loto ele ali. Pe ala o lainga nga le o fefelua ia ia upolu masavai. O le whamai au lea vivi ilo loto ele ali. O le Vodafone, le kongo kako akungu, o le lako angava e sell lai le product, le lako kelfongi. We give you power. You come to us, if I saw SIM card, Yamako, we give you the power. Ale angaval titi sell, we give you more for less. We give you more for less. O me whaka waile, de kelefong. Mai maupeanga sau ngele yes Optus. Lai oi Australia. Pawale la ko upu ole yes. Ai laku nge lang sama-sama le lako company. Yes, lolola I ole Optus. Ai alwe whaikau. Pamaile anga le yes Optus. Whatever you ask of us, our answer is always yes. Whatever question you give us, our answer is yes. O le evangelia leanga pikir komiki molkako wasu. O le yesa Maria. Anga la lea maka maika koluiva e o lima. Ikua aku. O le evangelia. Lenga sawaya le angelo kapiliele o mai Mary. Ua e laki. God has chosen you. Lenga famailo Maria. Sole. Ele sa pe ua le famai lela. Ai famai le angelo aweke pole Mary. You are chosen. O le kako evangelia langei. O laua koe foi le angelo. O whaiaku Maria, yes, be done unto me. Ai kok silafia le Maria. A maka lor kako evangelia ngenga i o ko whawhinge. Pamaile upo le evangelia Luka o na tu laila I o Maria. Ai wha ke le vave I Utah. Let's look at kako lele kako geography. O le sau o le mele kupo e Masareka. Le north o le ngupaia. Le north o Palestine po Israel. Au yuka o le south
le sila fia umai kako leo le sasa la si male sasi e ka sui ka unga uma pi sa la si aka ko war kai minge Israel a sabali mai nga saleka ke alu yuka. We wouldn't recommend you ko ya wale pas e alu mo we le pe ka ko ke apa ku paku aku male wala la ku maslo wale me e la kala le sabali mai ale paka ya alu fala lupo ile mele pe aka ko fa kingole evangelia ngai wa mai onga kulaila io malia ma fa tele vave yuta ele yenka vale vai kai minga nga sabali malia lo pe ngaru ma ave sanga asinge kuayanga sanga ako ale asingi e kasi alki ale asingi ol kasi e ke fiu e ku le lua kon fa male asingi skama yalu ale asingi fa mai upo aluka o ulaila io mania fa televave o le lai fa pe akako o sa mai makau ko ya murungu laka le sau ya le paka ya lu fala lupo pe akako lu ile kele koli le kaval kus ele ikea maria o le menga kele vave maria ya silo aingo elisapeka e alu e ave le good news le kwa umanga fio mai le ku e ala le angelo kapiliele Mary 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 amu ia lava oe e lo fale to ya oe le ave oe matina o Yesu o le Paula o le Emanuelu Mary 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 vai alu Maria ai ke longa men sa wai avele alu ele ko manga o mali e ka ofi le good news o le good news la ave ai makinga o le akua o le Emmanuel lang kamba elo ka ya Elizabeth ka woka amu ia ka ika you know o le vai ngau ka ko al power maker que le va ave le bad news ale lo si me mai ting e che lo fu le camalo fungale e se fu le kengele la che o qua se fu vai we are so fast and quick e ave le bad news o le lui mo ka ko ma kua male au ma kua se kulo wale au fai was male lau mua sanga kamalia let us be instruments of the good news ya ba aila ungu maria i oi yuka ku ya kul fai ko kei maria kala ko le kau fa makala ku ai fa mai le sepeka ola amuia oia wasiasi mai ai le tina lo fa ola e la ku molanga good news o uma na no fo fale ya sa tu ya ma le loko elisapeka o ele upo le kua la le afu mai lunga le ala kele maria Elizabeth, who am I? Why am I? Wa fio mai le kinga le faola. O le alaku ya Maria ma le good news. Wa le vanga sila fia Elizabeth. E fa ngau ele mea lelei, le si mea lelei. E fa ngau ele kala lelei, le si kala lelei. Ya wala barkale o ko se faile o fai waso o le manga ia o ko se ai ku ku i pele fa ivi mai ko maka ya ma ko ia lu mai manga ia ko pule kas a le pese al laumua
o makua, o kamai kaisa, o le Samo, o le pule aonga, mawhai aonga le mako pese ia o kou, o le akuua le laumua, o kou mamanga. Go with God. Ave le faukua kalo le kingapa ia. Ia kou yes I mele lei pe o Maria. Let you be instruments of the good news. Ka kou lei, usumar ka kou pese le la ka kou pese whafkai kenge ia. Wangalo e kia upunga usaur ka avale ma pese mai ala wangalo. E sila fia uma o le pese lea ngau whanga wa e whasuso o lau ki ngā mau susulanga pese le mau e palinga. I God, each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. Pese o mākou le la pese ko mākua makenga o laumua le la mākou ai ayuri au kou whaiva alo filima la kou o ka kou pese mo kou uso ia mākua whapawa mai le pese a le ilo upor pese sau pea le ale nganga ke sau ai ale ngofua o kou e kui kong le kalo Maria ke longa le laingo le o kalmanga yor komiki o le loko ole go fight go kala le while we sing you this song o kala. The Almighty has done great things for me. Holy is His name. Ekele faleo ngalo ngofa mo inga, mo ingi. While we sing this prayer twice for you. Ela kangi fo ya kala ye fai. Ngalo mo ingi a o el fai wa so mafapea. The Almighty has done great things for me. Holy is His name. Ai pese ko uso ia mamakua, kungal pese. E whaarua pe whaakolu se kakalonga I kengi ai longa ko o ngi loku ai unge St. Mary. Close kako eyes fa iwaso. Thank my God. Each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. Makua pese mole, my God. That's our prayer for you. Yeah, thank you, thank you. Spirit, thank you. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the
Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Son, Holy Spirit. Amen. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you, my sisters, in the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sister, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sisters, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you, my sister, Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, bless you, my sister, Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless you, my sister, Father, Son, and Holy Spirit. Apelang ko. Amen. Amen. Hello. E tātou talosia le tama paia, Pope Francis I mua o na uso ai pikopo uma, le itua inga sā, le au whai tofi, ai mai sei lātou o foina o lātou soifua e tautua ai le atua malana ngā luenga. Tātou talo foi mo le tama le tātou pule anga whaaki e pikopo I sā moa pia. Le fionga ia mo sese vitoli o tui. Ia maua sona fina ngalo a wale taitai ina lana lafu maa moe sa moa nei. O la tātou o lenga lea I lea li. Lea li e whafonga mai. Ia tātou te talo ma le file mua lalangi atoa. Ia maua e taitai o malo, le anganga o le whai mea tonu, whamaoni, a wāse manuia o lalangi. Ia tātou te talo foi, mō tangata uma, ia maua le whealofani, e au auna malolofa atua I le atua. O la tātou o lenga lea I lea li. Tātou tāsia I lātou umolo whasau tolia I mō tangasingase, ai mai sei lātou lo popua ngātia o no mai ala tinu. Ia lo whale atua, pa iane, pa ifo na awha malolo, I lunga ia te I lātou uma. Ina ia mawhai on toi whawhoisia na malo siletino, ma whawhau e whasisile anganga. A wale whatino ino tiu te mawhaiwa, o ia wala wina I tātou. O la tātou o lenga lea I lea li. Loving God, we pray that you will place on the hearts of every leader the needs of the most vulnerable communities affected by climate change. We humbly ask that you give us the will and courage to simplify the way we live and keep us mindful of the precious environment you have surrounded us with. Help us to act now to save and regenerate the environment for now and future generations. Our prayer to the Lord. Lord, hear our prayer. Ia tātou. Ia tātou tarasia le upwholafola na laonga ina la na au auna. Ia aveo se whatu e tatoi o tātou loto maanganga ma ia alu malemana. Tātou tarasia foi si o tātou lau mua. Le sunga e tamai tai pule ma le ainga whaia onga. A fionga e tamai tai sā whapea mātua. I ngā luenga whita o le nei tau sanga, lea wai u male manuia. Ai maise o I lātou uma sa alofa mai I lau mua nei. O la tātou toi o lenga lea I le li'i. Lea li e whafonga. Tu whatase o tātou momoonga, ma le whautua lo tātou tina paia, se o lofa Maria, tu muar karsia, o eleri, manuia o e whine o ma, manuia o Iesu o pola wala, Maria paia e kāle tua e kāse nātou
mātou o tia. O tātou o le ngau malava, o no keliso, lo tātou ali i. Amen. Sangata malia le anganga kelisiano yo tau tatalo. Ina ia tali leia la tātou taulanga e le atua le tamai o na le mana uma. Ia talia le lime taulanga wa tau lima o le diinga makamaro no sua. Ia wako i mo tātou o le kalisia pai atu. Le alie mātou te mori atu le nei taulanga o le whawhitai. Mea uma wa e fōailo mātou laumua. I mātua ma whai a onga ma tamai taisa. Fe soso en maina ia mātou whaanga ina peau mea lofa. Ma mātou loa whai le vi inga, ma whai le fia, ma whai le whawhitai i lau suafa. O la mātou te talo lea, o nau ke liso,
lo mātou ali'i. Ia whatasi le ali'i moto. Ina sia yo to loto. Ia tato whaftai le alilo tato watua. Le tamau le tua soi fua whawua we o le malo si malava. E mi mita I mātou e whaftai ia te oe o no ke liso. E le whengai ma oe le mātou vi inga. Pei tai o le mātou mana onga e fia whaftai mo oe o lau mea lofa lava lea. O le mātou tatalo le whawhetai le atuae e le whapopo ina I lo silisili ese. Ai maua I mātou lo alofa tūnoa e māfua o nau keliso. Mafua ngia mātou whatasi mā ngelo mālaka ngelo, au pai au mai le langi, au lātou suina la lātou pese whai tū mau, o lovi inga. Le alia we matua pa ia lava oe o le punaanga o pa ia uma. A wina mai lo wanganga e wha pa ia nei mea lofa. A vei lātou moi mātou o le tino ma le toto. O lo mātou wali o Yesu Keliso. Au leitu ina to ia le oti na ia talie lo na lava malie. Na tango ia le areto ma vatu ia te o le whaftai. Tofi e ia le areto ma vatu lo na usoo ma le whape atu. I nā whātango fia iai o tau malava ma ai o lo tino le nei e foi natu mo o tau. Mai ala tau mawhtanga na tango ia le to e watu ia te oe le whaftai ma le inga. Tu watu le pulo na usoo ma le whape atu. I nā whātango fia iai o tau malava ma whainu iai o le ipule nei o lo toto. Toto le whenga inga whau ma le whawawau o le a whamaringina mo o tau ma tangata uma mo le whamangalo ina o angsala. Yo tau whaia le nei sauninga ma whamanatu I a te au. O le misteri o le whātua tua.
Mam tungolon maliu malono, toe tu mātou te moli ateo ele tamae, le nei are tole ola, ma le nei po le whaaletanga. Mātou te whafta i ateo e, wai alo i e mātou e tutu i o luma, mau auna i ateo e, fe soso ane mai a mātou uma, o e ua mau tu whaanga le tino ma le toto keliso. Ina ia whata stasia i mātou, i le maftanga e tasi, a le anganga pa ia. Lea li ie manatua lawe ka le sia i le lalulangi atoa. Ina ia mātou ola i le alofa whātasi ma whrani sisi lo mātou te mapa ia. Ngō sese lo mātou aki e pikopo ma le tua inga sa uma. E manatua o mātou a inga o mātua o usa o matua whawhine. Mai lantou uma o foiatu le lantou malolonga ma le wha moe le toi tuai. E talia i lantou, whātasi ma tangata malili uma i le malama o lawa fio. E alo whamai ate i mātou malava, ina ia mātou au ngā mātou te awai whātasi. I le ola e whāwawau, a Maria le tinata au po le tua, Iosefo paia o lana tani. Whātasi ma apostolo ma le au paia uma, o e na whātino ina lau fina ngalo i tūpu langa uma. Mātou te whiavivi ma whānene, whātasi mai lantou laua fio, e lantou ilo walu o Iesu Keriso. Le tamama mana e ono ia whātasi mai ana ia te ia, i le maftanga ma le anganga pa ia, o le vinga ma le malu ato wai lawa fio, i le whāvavau lava. Tātou talo ma le whalangulango le tama, le talo na wau e keliso mo i tātou. Deliver us, Lord, from every evil, and grant us your peace in our days. Bless us with your love, and take away our sinfulness, and protect us from anxiety, as we wait with hope for the coming of our Savior, Jesus Christ.
Le ria Iesu Keliso ne fai atu lau apostolo, o te tu atu ia te o tau lau filemu, o lau filemu o te fai atu ia te o tau, awane e sila sila e a mātou ang sala. Fatu tu o lau e kalesia, au mai a mātou le filemu ma le tasi o lau malo, le ua e soifuai le whaavavau lava. Ia ia te au tautu mau le alofo Keliso. Whaasanga le tangata i o talane mai e whai ai, I love you very much. I love you. Pauta ia Iesu Keliso. Pauta elena te vese anga sala le lalolangi. Amu ia o e mau wa valaulia le tali suanga a le tamai mamoe. Vertino maritoto Keliso ma wa umalava i tātou le ola e whaavavau.
Ele koe fai sau kala a waenga le ango ke kangi e si lele fai la waenga le i. Ia, ele kasi arkala ngea sol whafkai. Le usau ngoa ia le suipule o le laumua. Ia ele kua laumua, whafkai ngai whai a onga, e mesa whai a onga nga. Kou whaalonga kai. Whafkai ngai ka mai kai sa, le lako whai wa whawhe pō, mangui ai kako. Kuia mākua awa kulo le whale, o vele le wao e whaakei ei mākua. Ke wa kunga wa vele mai kai umulunga, sua e lunga mukia koe koko, whaakei ei mākua ele i or Christmas. Kai pakele, tiken, ngai akele. Wal pauanga kala ole ma ngai or kapenganga, wasau ia savalalo kala kua ngafi murivai kal angafi. Ole ala le master A4 melen kupo ngel mole wal organize ma ngai akele le liturgical dancer ale au fai waso. Fai waso, stay connected with each other, stay connected, marko inga le lunga yo. O le ale kalesia e ke kapua iai, stay connected, malo wakua. And then the wind will follow you wherever you go. Awal vave fayenko kai ko lua se kai cold food, bueno. Ko ke polonga ai vai le polonga ko maku e whaonga ko. Se kolus fulung fai lola en ko peu, bueno. Lima lungal ki ke fia kaposa. Oka leanga ko amio a. Ke mawanga o ko skaimu. Ia tātou tatalo. Le tualong atou tama. Le nei tali suanga whale anganga. Toe whafo i mai le mātou taulanga. Mātou te moli pe mo oele loto whaftai le sakalamet. O lau tino ma lau toto. Ia vea me alofa e maua le whai waso le loto toa e o atu ai le lalolangi e tā lai le tala le lei mo ainga nuu mauo. O le mātou tatalo lea o na o keliso lo mātou wai. Li mautou. Ia whamanuia mai le atua e ona le manauma, le tama, le alo, ma le anganga pa ia. Watu ia o tau le manuia, ma le file mu o ke riso.
the animal-loving Kiwi. Jungle. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Feliz Natal! Ho, 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 ho! Aunga o le fuluma sani. Ia e malama masila fia aunga o le fuluma sani. O le fuluma sani o se wha ia a fia ia la ea o no vai rasi o le fulu e pipisi wha vai taimi. O aunga mafōringa wa ai e a fia le maurunga le fiva, matutu le tale, tinga le ulu, tinga maso onga o pona ivi, ngase ma pepe le tino, tinga le wha i, matafe le isu. Petu so le lua vai aso pesili atu e mawhai una tale le tangata wa afia. E vave le pipisi ino fuanga tumutumu e peio fale whainga luenga a onga maketi mawhale oloa. A whaiwa e tinga ina, vave va aise fo mai, pe vala au le ono o po le valu se lau ono fafa o. Kulanga I kupe whaar. Fies kupeng whaar lui whanawila. Si ole kele yo whanawila ai ngangi ka malo si. Pe kusai a whekala le pomi. Ia, malaka I lua whiu sa oan mali. E si whapopoange ngā mea pe wafio. Pamatana e fies e tupe na nafo mai whafu. Ia, ere o koe na fōa, mai se kupe ole wengi e ka malo a sa anu le au piki. E se ka se kaukawa ngā ka ngā mea ngale. Tina, o whaise a ingo e seta. Ori. E mo wha kele kere ngā mo fisiri. Ara wā ngā me whaiso. Awa tama. Oa o hais. Oi, ais. Le ai, oa o hais. O le mato ngā rua ngā whātini. O le a oina o whamatananga. A wale tu whatasi o whailoilo. Tama o a inga. Soifuanga lau tele. E lasi se au ngā mea ais. Se ole hais. O le hais, o le soe ngā tupe mau am tupe whāloa ai. O wha mau ngā rea tu ina mai. E whāwhau ina ai whai numero whāpai. O le fua ina o le whasui inga o tau o loa. Mau au nanga. E o ngā fōi mo le fua ina ma ne mataitu ina. O le tūlanga ua iani uti o le whasoa. E au ina I fōi wha mau maunga. Ma tu whatasia whae no ilo le tamau a inga. Ma le soifuanga lau tele. Samoai. E tā ua lo sau. Mo le ati na e o le atunu. Whaamamonga uma o le atu ina mai o le a malu puipuia I le tūla fono foi numera lua fesful lima. Mo nisi whamatalanga, whapsota I mai le numera ono lua o. And about a year later, we were engaged. He
took me to a beautiful spot overlooking the sunset, and it was just magical. It was a spot where my father and I would go bike riding together when I was a child. On September 17th, we went to that spot. And then he went down on his knee and he asked me. It was a beautiful moment. I still had that question mark in my head. Is she going to say yes? I should have known that at that point, but in my heart, I wanted to believe it, but I also wanted to hear it, and I heard it. If Kristen, it's rare that she says something resoundingly yes or no, and it was a resounding yes. Then he took me to beach. There was a beautiful fire at the beach, and I said, this is just a perfect moment. When we did our pre-Cana, we went on a retreat, and one of the couples, they had 7 children. And he was much, much older than me. He was probably already in his 70s. And I looked at that man and I said, I want to be like him. This is what I emulate. And they asked us, in your heart, close your eyes and lift up your hands. How many children do you want? And I lifted up both hands and I just had all my fingers that I could lift up there. And from day one, we both wanted to leave it entirely to God's providence. One of the beauties of our Catholic faith is that we make a vow to have that radical openness to life and to children. Gary, I loved his blue eyes. And funny enough, 6 of my 7 children have blue eyes. So he's a hard worker. He has a great, strong work ethic. His faith has always been very important to him. I remember us, going to Mass together, and he would even jump the fence with me sometimes to go to Mass. My favorite quality about Kristen is her love for family. She's also extremely adventurous. She just radiates with this adventurous, happy spirit where she takes on life. She takes on anything with extreme enthusiasm. And it amazed me from day one. She always jumped into everything with both feet. As a mother, she's absolutely amazing. Seeing her transform and take all that energy that she had for doing all these fun things like ice climbing and all the crazy things she made me do when we were dating and in our honeymoon, and seeing that energy put into her family was a sign to me of God's grace. From day one, her whole life was her children, and she put everything into that, and she's built a family of joyous, happy children as a result that have her spirit of adventure. Michael's 10 years old. He is hardworking, independent. There's always something that he is interested in, science experiments, and we have a great teacher at our co-op that Michael's been exposed to so many different things. He comes home and he's like ready to teach his siblings about what he's learning. And he built Anna's rocking chair the other night. I'm just amazed. I said, I remember when Gary was working in the city and I was trying to put together some of the furniture. I'm like, he does this so quickly, and he's just like, he's good at it. He's like naturally, and he's a leader. Being the oldest, I think that you tend to have that, like, the leadership skill, and he's able to like get the kids in line or even just provide like entertainment. Being the oldest is a privilege, and it's a lot of responsibility. We are joyful because we just hang out together and be all happy. Prayer gives me spiritual grace that leads me on what the right thing to do. It helps me to be a better Catholic is when I talk to one of the priests or when I'm serving at Mass, being so close to God. My name saint is Saint Michael, and I received a relic of where he appeared. He's like so cool, like he defeated the devil. I like his heroic stuff. I'm like, that's my saint. George is a cheerful boy. He loves to laugh, and he loves to make other people laugh. He is empathetic. Seeing him with young children, it's amazing. He takes care of the little ones, and he understands their concerns and where they need assistance, and he does it in a gentle, loving way. At only 8 years old, that astounds me.
is very nice because I can play with my younger brothers and play Legos with them. Christian is like our athletic. He's great at. I feel like any sport he tries, he's very into, like ice hockey right now and basketball, and he loves running around, being on his bicycle, rollerblades, you name it. He's out there. And it's alarming. He decides if I'm lying down, he decides to leap over me. And he's very smiley and happy. He's a very sweet boy. He laughs a lot as well. He and George laugh with each other quite a bit. They're identical twins. Yes, they think a lot of things are funny. However, they do have their own personalities, or they take turns. Like one day one's having this mood and the other one's having that. My favorite saint is Saint Peter because that's my middle name. Having a family is like a big family is so good. You know why? It's good to have a big family why most people don't have. The only way you have more people to play with when you're lonely, they can be nice to you. Cassie, our 6-year-old, has been described by a priest as splenetic. I think he meant it as a compliment. She is a great teacher. She's an amazing learner. She's a fantastic student. She loves to not only read, disclaim what she reads, and perfectly emote everything within it. And she also does like to instruct the little ones. And that's been amazing to see, especially Johnny be willing to be her little student. Oh, she's loving that, teaching him his catechism. God shows his love for me because he made me, he takes care of me, he gave me a guardian angel to take care of me too. I help my mommy all the time when the boys are playing with daddy. I pray to God for having a baby sister because having a baby sister is so much to me. And this is Oh, Johnny, my little snuggle bear. He's just so cuddly and sweet, and he says a lot of interesting things. He's very imaginative in his own world, playing with his little knights and his castles, and he gets really into it. James at 2 years old. James loves to express himself. He loves to have little conversations with us, and he loves to have them with his siblings. He'll pal around and tries to do everything they do, and if they go around the house, they'll have a little guy following them, probably trailing because he's